Assalamu alaykum, hörmətli dostlar, hörmətli qeyrindaşlar. Roz Ramazan iyi həmmizге mübarək bolsun. Tutqan rozаңlar, qılğan niyetіңlar həmmala qəbul bolsun. Әнді мен мәшәді бір вақияны дәпемәкчімен. Мұшу розыға бір әпті қалған вақытта мен бір туғлан күнгі бадымды. Шу туғлан күнгі басам, еді саппада яш балла, яш қызлар жүрді. Әнді о яш балла, яш қызлар қарап мен бір ойғы кеп қалдым да, бір нәрсе ойлап қалдым. Шу яш балларымыздың, яш қызларымыздың атанлары нәй қарап жүрді дейменді. Şu yaş ballarımız, kızlarımızın вечерлар barıdı, şundaq tuğlan kölüne barıdı ve bundaq tuğlan kölüne qandaq başlanışını ve qandaq ayaqlışıdığını məşəd жүрген adamlarının, məşəd жүрген qaqlarının həmmisi 100% yaxşı bildi. 100% yaxşı bildi, qandaq bitidu, qandaq başlandı ve qandaq ötüdüğünü bundaq sorunlandı ki. Şu qızның ata-anası, şu qızını çıraqlıq giyinsin ve şu sorunda çıraqlıq жүрсün dep çıraqlıq kiyimlerini yıpırdı, çıraqlıq köynəklerini yıpırdı. Ve bu tuğlan kölü çıraqlıq ötsün dep Jozıға дәстіханға арақ шарапланы, виноланы вә шампанскаланы қойды. Бұны көген 18 толмаған яш балlarımız, яш қызларымыз. Мәйлі 18 толмай қойсын, 18-ін ашқан болсын. Яш қызларымыз шуны көріп, шуны ішчіге башлайды. Шуны ішкенді кейін оланың ішчіге аузы білі шайтан кірді. Шайтан кіргенді кейін бұла қызып вальс ойнаш башлайды. Вальс болмысын мәйлі. Вальс болмысын әрқанда ұсуланы ойнаш башлайды да бұла. Ұсуланы ойнап болғанды кейін бұның ақыры не білән аяқлашуды? Bunun axırı zina bilen ayaqlaşdı. Zina bilen ayaqlaşıp gasinsidan biraqlı çıxdı. Gasinsidan çıqqandan keyin bu qızlarımız hamillar bo'lib qolishi mumkin da. Ya'ni beremen bo'lib qolishi mumkin. Beremen bo'lgandan keyin yana nima qildi bular? Gunoh ish qilish boshlaydi. Bu balını ivetmekçi bo'ldi. Mayli bu balını ivetsa, u qizlar ag'rishchan bo'lib qolishi. Ikkinchi qatim tug'mas bo'lib qolishi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, hurmatli ota-onalar, ballarımızga məhkəm bolaylı. Ular bizden keləcək avlatlarımız tutsa. Hem olar tutqan rozanlar qəbul bolsun, Ramazan iyi həmmizge mübarək bolsun.